زمات باش با دخوازم د چارچوبه یاوی مشارد هنکی ناس بکن چما گوتا گوتن د نابرا یعنی اف هدیت نابرا هیزن قصد و دولت ترکیه نچونه سری چی درکته هولی بله هبون وجه و باوی که برفره آنی زمان جوای لحاف هاتنه که هاتبو چکرن بناو بین کاریا هیزن کوالیسیونه کو اف لحاف هاتن لسر بینگه کو یک دوی آگربست وری راوستاندن یادنه دوی هیزن مجلس لشکریا من بجی باوی که ریکو پیک جمن بجی وری وکشاندن دیسا پرا قرق وزاق و بنداوا تشرینه که هون زانم بروجان لوی داره شر و جنگی که گران قومی هولدان داگر کریه لوی داری هاتن شکاندن شروانن لشکریا من بجی برسوین دجوار دان و ببیرنگی سروریا بنداوی و پرا قرق وزاقی گرت اثر ملخوان وی بندا سیمی جی اوکو گرکه بتا اوی چتین ارتش ترکا داگر کر نیزی پرا قرق وزاقی و بنداوا تشرین نبه و یا چارجی او بکو دگورا سلیمان شاه دوی وگره وره لروجلات پرا قرق وزاقی دوی وره بجی کرن اساس لسر بنگه وین هف هاتنه لسر بنگه وان چرخالن سرکه قاشو و ایرو سر بنگه جوینه کی چی بو و اف جوین بگمانش بو پراتیک کرنا وان خالن بو لی دما کو جوین هات دست بکرن ل قرق وزاقی به آمده بوینا هیزن کوالیسیون فرماندارن من قصده او به آمده بونا جالین ای چته انگلیده ارتش ترکا داگر کرد دوی داره دا طلب جدا هاتن خواستن دا خوازی وانی جدا چی بو او جی بگمان او بکو دوی دا اصرار جی کرن او بکو دوی مساحت کی مزن جروجلات فراته جروجلات پرا قرق وزاقی بگرن و لوی داره گره که چک خوی گرام بجی بکن و دیسا گره که هجماره کی زیده لشکرین خوابینن اساس یعنی بارگه کی پر برفره بحمو جبل خانه وی بحمو عده و عتاد وی ام بیش یعنی بحمو آمده وی آرمانج او بکو ویا چه بکن لگوری لهفاتنه کو چه بو بگمان اف خاله کی کو بتاوی نیم بو لید وردا مدید کو جاره گیدن هولدان و آرمانج او کو بتایبتی لپرا قرق وزاقی سال بنده و تشرین کو به اصرار دیگه دخوازن و داره داگر بکن د پلان آمده درکت کو جاره گیدن لسر بن ناوی انگو به حجتا اشته نزانم تربا سلیمان شاه به حجته اساس جاره گیدن نیتا داگر کری جاره گیدن نیتا قلبی هرمه فکرون و داگر درکت هولی او اف بگو منجبر کو دنا ول هواتنه داجی بتاوی افقال نیم بو افقال نه تا قبول کرن اساس واناجی جوان جبی خواستن سور ور بگیرن مشتقاشو هیزی کوالیسیون آمدن امیکار بن بیا فرض بکن و لسر به بنگه اف هواتن بگومان پیک نهات نگها انجام کی و هر هیزک بگیریا جه خو بگومان ام گره که و باش بخوینن ام گره که و باش فهم بکن بله بتایبتی گله ما گره که همبری و پربالدار به وکی شروان نیت وکی شروان قصر بگومان ام جی وار راستی نیتا کو براستی حتی گوره کو قاشش بوان او خاصی پیروز بلا دخنه وکی آلت وکی آمور جبوی لیستو که نو جبو داگر کرنه کی نو بگومان ام همبری به دوی همو باندار بن دوی ام بزان بن کو اف جی وکی حجت کیه نیت خوی اساسی آرمان خوی اساسی پلان خوی اساسی براسی جی زیادتر وان هرمی ما داگر کرنه و وقت مگو نها بتایبتیش مترسیه کی جدی لسر کوبانی هيا گله می کوبانی براسی دوی بتایبت پر بالدار به گله می هرما باکو روجلات سوری همو گره که بالدار به و ویا جاره کیدن ها تفهم کرن یعنی براسی بتاوی باشه از خاصم میشه بزندم نیتا چته ناتش اتر داگر کر بتاوی نینکو لهواتنه کی چه به گله هرمی جوان آلوزی کو هی براسي دمكي كندا خلاص بي وگري سر خاقه بيجي نيت او كوج بي آلوزيه بيتر سور ورگرتن و بوان روجان گران ايكو سوريا تيرا درباس بي ايكو هريما ما تيرا درباس بي او كو براسي جي بيتر كاربن داگر بکن بهتر کار بن پیش تا ببن هون باشه رو کن از دخوازم ویجی ببیجم نها و گوت و تکلی گوت به اسپانسریا کوالسیون بکاتن برسی و کوالسیون جوان دخوازن ترکیه کو دخوازه هرمی بگشتی بگیره چی بو یعنی نرینه که ویان جی هنک برسی هبون درباره بیگ بيبو من وكي ما قلت يعني نتشو انجامي كي جبركو دنقاشن دس بيكي دا ايكو بنا بينكاري بوسايتا امريكا كواليسيون ايكو تشيبو جبركو تشتكي بفيرنجي نبو جبوي دما افتلا بينو دجبينه دا وكي كو خاصن فرس بكن بيقو من هالاشخاء ايما وكي
هێزا پاراستنê westê me diyar bû wekî hêza koalîsyonê jî hat gotin ku daxwazekî bi vî rengî nêm bû nîqaşekî bi vî rengî nêm bû dijberî wê wekî me got yek ji xala sereke ew bû ku divê çete bi her awayî nêzî pira qereq û zafê nêzî bendava tişrînê nebin lê me dît ku divan taleba de xwastin vê ferz bikin ku xwe yanî hebûna xwe li wir ji ber ku bi êrîşan bi şer nekarîn pêk bînin dixwazin biriya van li hevhatina qaş û kujber koalîsyon jî hazir e vê pêk bînin lê bêguman koalîsyon jî vî da yanî halê hazir de em dikarin bêjin nêrîn helwest ew bû ku talebekî wisa nêm bû ev talebekî wisa ser nehatiye nîqaş kirin û bi rengê xwezayî nehate qebûl kirin û bi vî rengî ev li hevhatin em dikarin bêjin neçû encamekî yanî ji bo pêdayî ev civînan ku îro taybetî ji bo ku pratîkî pêk werin ev civîn bi vî rengî em dikarin bêjin bê ku bigêje encamekî bidawî bû. بله روکن جمال بردفکا راگهاندنا یپجی گلکس پاسش بو تبلیبونا تو زلال کرنا و مجاره تایبت کو هر تمی دولت ترکیه آرمان جین وی هنه وکی وجی بحثی کر وکی اموره کی و گوری بکارتینه تا کو هرمی داگر بکه البته برسوک جیج بوان هبو گلکس پاسش بو تبلیبونا و